Buyursa temki ajın үйüne gelip kaldık. Damlaların aldı gelişti buyursa. Kalganları da gelet bol kütüp turabız. Özüsün ayılın jergilikti damlaları da gelişti. Bizden ең чоң сыймыгыбыз азыркы тапта каравандан имам хатиби өзү Мырзабек дамла келип бизге баш болуп турат. Дамла сизди эрте чакырып алып эл катары эле иштетип жүрүп го. Согун сойдук деп. Кулдапты жедик. Машалла. Алла разы болсун кызматкандардан баары чоң рахмат. Амин. Кудай күч кубат берсин. Дамла ушу бисмилла тең чуркап жүрөт. Азыр конокторубузду келет деп күтүп үйдөбүз, буйруса. Ана келет, мына келет деп турабыз. Келип калат иншалла. Gelmiştir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maşallah. Allah yaxshi o'lsin. Kelamiz. Assalomu alaykum. Tek oldu oturasılar. Kana siyaset yapıyorlar ha. Kana yok atar. No, anaralı. Ben o şeyde okumam. O ulukta kumalar bizde okumadı. Sümbay. Oluk Mırza da o. Üstün damla usta Oluk Mırza. Oo. Yakşı. Oşuğa bulara kişine kendilerine söyle otağımızdan. Ha o. Özün balları kendi yapacak. Ha belli öyle. Ben çaydan Damlalar bul жигиттер тааныбагандар тааныштырып коелу. Бул киши Манас Таштанбай уулу ортодогу. Биздин ушул уюштуруу тобунун жетекчиси болот. Бул киши Бек Султан. Ушул катчыбыз. Ушул иштердин баардыгын каттап, тактап турган жигит ушул жигит. Бул киши Ильяс аке. Бул киши биздин кассирибиз болот. Акчанын баары ушул кишиде. Балдар баардыгы чогултуп берип атат. Казыначы. Казыначы. Бул дүйнөдө жана кыяматта жооп бере турган киши иншалла. Çaydan içkiler lan da lan. İbrahim Ustaz. Ustaz Şamsiz'in Ustaz. Elyar Ustaz. Elyar Ustaz. Bağlısı şu bizde İslam ülketinde sağlık verip ümmiyetten geçiyorduk da. Şu bizim kızmakta Aksaray'ın, Kurancası'nın karlarının kızmakına gelip oturak edim. Erteki bana jüri diyorlar. Nedenki jüriler. İnşallah. Halıslarda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım bütkül alamdardı jaratkan sen özüngsün. Rahimduu jana meyrimdүүsün Allah'ım. Kıyamat kündün da egesi sensin ya Rabbim. Bir gana senden jardam surayır, jalbırayız Allah'ım. Bir gana sağa itaat kılıp özüňe baş eğip ibadat kılabız Allah'ım. Allah'ım uşul dünyaga özüңdün meyrimin menen bizdi alıp geldin. Uşunça insaniyatın arasından musulman kıldın ya Rabbim. Musulmanların arasından namaz okçulardan kıldın Allah'ım. Buna uşuların arasından özünün kalamullan bolgon. Uşul Kur'an-ı Kerim'de bizim yüreğimizge saldın Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'ge kızmat kılıp buna uşul jerde tike turgan insanların büt bardığı canı menen, malı menen, vaktısı menen salın koştu. Allah Teala uşul Kur'an musabakasında kimde kim malı menen, kimde kim özünün jakşı söz pikirleri menen, kimde kim duası menen, kimde kim özünün akıl oy şun jakşı sözleri menen salın koşman bolsa Allah'ım oşulardın büt bardığına eselep ajır soopторду ата эткени. Мына ушул жигиттердин ортосуна кыяматка чейин эч кандай ынтымак үзүлбөсүн. Аллахым ушул айылга өзүңдүн рахмат нурларыңды жагызгын. Куранга ушул элибиз кызмат кылып турат. Куранга баш бириктирди. Облусубуздун башын бириктирди. Аллахым ушулардан дагы мураттап карылар, дүйнөгө кыдырып кеткен карылардан дүйнөгө дас өткөн алымдар чыгышын насип эткин Аллахым. Мына мусулман кулажыны эске алышты. Чубак ажыбызды эске алышты. Ушулардын илимин урматтап сыйлашты. Ушулардан да бизге жуксун деген жакшы ниеттерди кылды. Аллахым
көздөгөн максат, тилеген тилек, кылган ниетиңиздерге жеткизсин. Бу дүйнө ахиретиңиздерди абад кылсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Allah'ım uşul okulan Kur'an-ı Kerim'den fayda olan acır soğukturdu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şerifine, büyüklüsünün, sahabe-i tabi'inlerden, Hulafâ Raşidinlerden, alim avliya ustazlardan, alamda ötüp etken calpın moğun musulmanların ruhlarına bağışladı. Hususan, Naoşol'un Kur'an musabakasına, atama, apama, ötüp etken jakınlarıma, soğuk esinde kayrımdılığı kılgan insanlardan, Allah'ım ötüp etken marhumlarının büt bardın özüngün rahmat nuruna bölögün, meyerimine bölögün, rahimine bölögün. Allah'ım jatkan kabırların nurdu jana ken kılgının, barzak jaşosuna rahatlı kılgının. Allah'ım ahiret günündögü kıl köprülörden, surak jooptordan jеңил ötüp değiştin törünün orunu açtın nasip ettin Allah'ım. Allahumma salli ala seyyidina ve nabiyyina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in rahmetike ya arhamar rahimin. Maşallah.